krećemo da pravimo rukav za ovu našu krojačku lutku. Povlačim liniju pod pravim uglom. I sada ću tu da izmerim, ako mi je ovo početna tačka, 52 cm. Ok. Tu ću također da povučem liniju pod pravim uglom. Isto i ovdje, čisto radi orijentacije. Ok. Od ove tačke gdje će početi kugla rukava, spuštam na dole 14 cm. I tu ću povući liniju pod pravim uglom. Ne zaboravite, ovo je lutka veličine XS. To je najmanja moguća veličina. Zato ovdje spuštamo 14 cm. Odmah nakon toga spuštam 15 cm. To će mi predstaviti liniju lakta. Povlačim liniju pod pravim uglom. Ok. Ovdje na ovoj liniji, sećate se da smo izmerili 27 cm, tako da ću sa jedne i sa druge strane da izmerim 13,5 i dodat ću 0,5 za svaki slučaj, to će dakle biti 14. Odavde do ovde nemamo neku pretjeranu, kako se zove, orijentaciju. Možemo slobodno da povučemo ovako i da završimo taj donji deo rukava. Samo da vidim koliko mi je ovde. 9,2. Toliko ću da izmerim i s ove strane. I spajam te dve linije. To je to. Donji deo rukava smo završili, znači za tu našu improvizovanu krojačku lutku. A ovdje, kao što znate, spajam ovu tačku sa ovom tačkom, kao što smo ranije radili, kad smo radili video za rukav. Ovu tačku sa ovom tačkom. I sad, ako je ovo prednji deo, prednja strana, a ovo zadnja strana, ovo ću da izdelim na 4 dela. Pa da vidim. A ovdje imam 19,5. Sam, znači 19,5. I sa jedne i sa druge strane. Za napred treba podeliti sa 4, a za nazad 19,5 podeljeno na 3. Kada sam izračunala, ispalo je 19,5 podeljeno na 4, da moram da napravim tačku ovdje na 4 cm, 4,8. Ok? I tako ja delim ovu dijagonalu. A sa ove strane, kada sam podelila 19,5 podeljeno na 3, ispalo mi je 6,5 cm. Ok. Sada, od ove tačke poslednje uvlačim centimetar, 1 cm. A ovde, od ove prve tačke, izbacujem 2 cm. Stavljam tačku. Isto tako, ovde izbacujem 2 cm, a ovde na polovini 6,5, to će da bude pa 3,2, stavljam tačku i tu ću da uvučem 1 cm. I sada samo treba da spojimo te tačke.
To je to. Iskrojili smo, izvinjavam se, rukav za ovu našu lutku. Sada ću ja to da isečem. I sljedeći korak jeste da ovaj naš rukav isečemo na materijal. Materijal bi trebalo da bude neki malo grublji, odnosno neki koji ima konzistenciju, koji se ne rasipa mnogo. Dakle, neka vrsta čoja ako imate. Ako nemate, možete uzeti pamuk, ali tada treba da šijete i duplo, odnosno da za jedan rukav isečete 2 dela. Oni mogu biti reverzibilni, mogu biti s jedne strane crni, s druge strane beli, sasvim je svejedno, ali potrebno je da tu u tom našem rukavu postoji čvrstina i to ćemo mi sada da isečemo.